Judge ke lengilosi judge lokulunga Nkosi yamakhosi ngiyakhulela ngeso zwinjova namandla uNkulunkulu aphakade uNkulunkulu Nkosi yamakhosi khwela amandla kuphezulu Jehova namandla mkhwesabeka sikhwela imizi abangakhonela kuyebusuku Nkosi yamakhosi nawa matshe mongcwele ayisibethelo Nkosi yamakhosi ofika alo nezilwane bodikoloshi uNkulunkulu aphakade nabulamlambo mongcwele Nkosi emulo la ufika khona phakade emanzini Nkosi yamakhosi ofike lezi imanga Jehova namandla uNkulunkulu aphakade yoqashwe uNkulunkulu ibophe ikhona Nkosi yamakhosi lezo zomhlaba amanzi amnyama nezikhwama ongeke loyamuzi nobe nguphi umuzi uNkulunkulu aphakade ke ofike qashuke sale ukuphila Nkosi yamakhosi phela amandla kazimule amandla semanzini Nkosi yamakhosi uNkulunkulu aphakade uNkulunkulu ongcwele Jehova namandla mkhwesabeka uNkulunkulu aphakade khona sezulwini live lekungole oveke uNkulunkulu aphakade ke liphise bonke abantu abagulako abasenkingeni yonke imizi njengamanje egameni lakho kuyobe khona ukuphila kuze phakade haleluya mbuke lokho khona ekhaya uyangazi ngumthandazi mina uDlamini ngiyayikhandla nganabukela abakhona emakhaya abaseyinkingeni ngithi mina angilale ebusuku nemini ngifriend phile ngifriend phumelele ngapha nangapha yonke ibalance bekukhona ukukhanya umuzi onenkinga nansi itshe mbuke lokho khona ekhaya nansi itshe mbuke lokho khona ekhaya la manje ukuthiwa ngolanda emfuleni emanzini esizibeni emanzini agijimanga emanzini ahamba liyawungena phakathi emzini wakho qashuka ibopho ulibeka egate ulibeka endlini ulibeka ebaleni kwenzeke imanga lanka manje ahamba namandla wahambi odwana sengakhulekela ngiyawabusisa ayotfaka endaweni eziningi ezahlukahlukene akhona lapha eEmelo eofficeini kaDokotela Dlamini umthandazo uyowathola futhi eSoweto ngomgqibelo nge2 zika September mbuke lokho khona ekhaya lapha eDipkloof eSoweto athfaka lamatshe kumprofeti uDlamini umthandazi yonke indawo futhi siyakuposela nabo ube nenhlanhla but ke kufanele uthole kimi umohlele emchashweni angijabuli kahle lifanele ulifake emzini wakho ebaleni ulibeke egate linda decoration ngekushona kwelanga ulibeke sensitha yelikhaya liyasebenza kakhulu leli tshele limbuke lokho khona ekhaya njengamanje nje asabusisiwe akhulekela asaya kuphi ekhaya esigodlweni sami ngofike ngiwapheke la matshe lawa ngifaka into zakhona sengithi mimbuke lokho khona ekhaya nabe kukhona uhlupha wena ekhaya lakho mbuke lokho ekhaya ebusuku uyophuma gijima uyokumana gijima ukuqoshwa sikhali indoda ebe iqosha ngesikhali igwaza okuhlupha ini umuzi wakho mbuke lokho khona ekhaya akhona amatshe Isibethelo abusisiwe anamandla amakhulu Inkosi ibusise mbuke lokho khona ngise35 empumalanga ngokuhlala nyawukuwe nezitha zakho ngalawa matshe imbokodo namatshe amhlophe namatshe amnyama ayasebenza mbuke lokho khona ekhaya Inkosi ibusise buza esebathengile buza esebana ukuthi ekhaya bekuhlupha ekhaya kusaqhubeka yini na lo mkhokha ungena ekhaya egate usakhona ingena ekhaya njengamanje ngosozoyo nobeka ini itshe lika mprofeti uDlamini Inkosi ibusise mbuke lokho khona ekhaya ngiyabonga thank you